sertai package membership kami, hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Tidak ada seorang insan yang lebih mengasihi kita lebih daripada Nabi SAW mengasihi kita semua. Mungkin seseorang dapat menghayati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betapa kasih sayang yang dirasai daripada seorang ibu ataupun seorang ayah, ataupun kasih seorang suami kepada isteri, kasih seorang isteri kepada seorang suami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tidak ada kasih sayang yang lebih ataupun dapat menandingi kasih sayang semua itu dibanding dengan kasih sayang Nabi pada kita semua. Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kasih sayang Nabi ialah untuk menyelamatkan kita semua daripada kemurkaan Allah dan api nerakanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW di dalam Nabi SAW mengasihi kita, maka Nabi SAW juga menuntut kita mengasihinya, berpandukan kepada banyak hadis. Di antaranya Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia kasih daripada ia mengasihi ibu dan ayahnya, lebih ia kasih kepadaku lebih daripada ia mengasihi anaknya, dan lebih ia mengasihi akan daku daripada ia mengasihi manusia keseluruhannya. Maka begitulah Nabi SAW menuntut untuk kita mengasihinya, sebab ia terlebih dulu mengasihi kita. Nabi SAW mengasihi kita sebelum daripada wujudnya kita. Terlebih lagi, kita semua datang selepas Nabi dah pun wafat. Tapi Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah lebih dulu merindui kita sebelum daripada datang kita. Satu masa Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi kata, ya laitani qabaltu ikhwani, alangkah kalau aku dapat bertemu dengan ikhwanku. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukankah kami ikhwan engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sebut, bal antum ashabi, kamu ialah sahabatku. Maka para sahabat bertanya, alas man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau yang engkau sebut betapa engkau ingin bertemu dengan mereka itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, hum ya'tuna min ba'di sallallahu alaihi Muhammad wa yu'minuna bi wa yansurunani. Mereka datang selepas kewafatanku, mereka beriman denganku dan mereka menolong perjuanganku. Itulah ikhwan yang Nabi rindui. Nabi SAW ada dua generasi umat baginda SAW. Yang pertama ashab, yang kedua ikhwan. Ashab makna para sahabat.
Para sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah mereka yang telah pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka pernah jumpa Rasulullah, mereka masuk Islam, mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mati di atas keimanan dan keislaman. Sementara generasi ikhwan ialah mereka datang selepas wafat Rasulullah. Setiap mereka yang datang selepas Nabi wafat dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong perjuangan Rasulullah, mereka lah ikhwan. Dari dulu sampai hari ini, maka itulah generasi ikhwan yang Nabi teringin nak jumpa. Dan Nabi SAW telah pun meninggalkan buat umat yang namanya ikhwan ajaran-ajaran dan pengajaran, pedoman untuk keselamatan generasi ikhwan melalui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sirah dan teladan yang ditinggalkan buat umat, kemudian disambung oleh umat yang kemudian dilangsungkan sampai umat yang seterusnya, sampailah kepada kita pada hari ini. Maka kita pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedang melangsungkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka setiap yang menjalani tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasai kenikmatan dan kebahagiaan seperti mana yang telah dirasai oleh generasi sahabat. Generasi sahabat ialah generasi yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana mereka jadi generasi yang paling cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjejaki seperti mana mereka telah tinggalkan buat jadi pedoman pada kita. Seperti Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut sahabat-sahabat aku umpama bintang, mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Maka generasi sahabat yang 124,000 tu, sesaat Nabi kita wafat, maka 2/3 daripada mereka menyebar ke seluruh alam, menyampaikan Islam dan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi kasih mereka pada Rasulullah, dan mereka faham apa yang mereka patut buat lepas Nabi wafat, maka 2/3 daripada mereka telah keluar daripada kota Madinah, menyampaikan Islam ke seluruh alam dan juga di seluruh rantau dan pelusuk alam dan dunia. Ada yang sampai ke China, ada yang sampai di Afrika, ada yang sampai di Nusantara. Begitulah mereka, masalah Sayyidina Muhammad, telah menyebarkan Islam di mana sahaja. Sebab mereka tahu bahawa mereka menggalas amanah yang paling besar yang Nabi tinggalkan. Maknanya Nabi sebut balighu anni walau ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Generasi sahabat yang telah menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami legasi yang mereka bawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah mewajibkan atas diri mereka untuk menyampaikan dakwah itu ke seluruh tempat, di mana sahaja,
yang boleh mereka sampai. Maka subhanallah, salat Sayyidina Muhammad, maka selepas mati generasi sahabat, generasi tabi'in melangsungkan kerja yang dibuat oleh generasi sahabat. Selepas meninggal generasi tabi'in, generasi tabi'un tabi'in melangsungkan tugas yang telah dibuat oleh generasi tabi'in. Maka sambung menyambung sampai ke hari ini. Maka setiap yang namanya ulama dan pendakwah telah menyampaikan ajaran itu, sehinggalah kita masih menerima didikan itu